le tuna chuan mi WhatsApp kan phone atanga lo en ve vek dan group message animo private message po ni se eng po kan bial nu te tlangwal te nula dan pe jong kan bial nu te kan bial pa te kan rin lel thin khamo khang kha inin mu rem chan lai khan a phone khai lo khoi sak zeu don ani chuan a phone khai lo khoi sak zeu anga i jin bo san le wang wang pon i phone atangin a message zong zong kha i lo chiar ve char char thei to don ani chuan tuna khro mai lu tanga web.whatsapp.com a ilutang web.whatsapp.com go kalanga ti chuan hemi QR code hi scan turani kalu to awangin kalu zo chi awangin hei chu alo lang hala in phone a chuna lang hal kher lawanga settings a in lutanga chuan settings atangin desktop view a hei settings atangin ta hian lutanga desktop view a ka da tuna chuan mobile site a ada le thei ta chu desktop view a ka da sa wangin tian adik ngal ta ti chuan hemi WhatsApp hi heta hian kalau en du wangin hemi phone hi ta henga lutang ti chuan tang ka lutanga dot pathuma hian achunga dot pathuma hian lutang ta hian dot pathumai lutanga link device ai lut le ang chuan link a device use mobile data ai lutanga ti chuan is tian scan don ani ro mu thei lo mi mu thei login connect me ka connecting an tia ta hian chuan hei tian adik ta vek mai ni heta hemi WhatsApp le helama WhatsApp ti tian ang ta vek ani hei tian tikhan kha zong kha ni